Go ahead, speak. Kani kot ba tak por Shem gani mo Ah. Shem to kani ka kobar kini pula ing ba ro ing komplit pes tu ka ba siapa pat iwe dak im ja pe iwe dak im ja ba ro ki ping api ba pe iwe dak sulong tang pum pum tu pe iwe dak im ja pe ni nama ka tin play ko iwe tin play ko tang we dak in nam ja naga Jika ni ke Bible ketika tin jong play ke pakatam ke krautam bat ke benek bom jukut nama dak jatang wedding kat ba kobar pe Kobar. ini barok abam geding bar pat kolong balai ke Bible ke stang juga long kom sep sun ndai kam in ke stang juga kak bor ke ding ke masih kai ding se kai ndai kam tim dia agak tu kot To fill up ya ka hamar hangno. Hajan banga rung se kamal jong kani pokrum jadi ke Bible kam su ma kan ha pit gitu maha pit tu ni ha pit ha pop se put di ke Bible pop Bible ha nang tu ma kan ding kejat hair in ma breng ya sido angel ura ha hang tu ha jan ma stit nai mo breng Kabamut kani ka Bible ka wan nak do ka pulpit ka do ka pulpit. Bat nga hadiang sa pehiyen ide kena tay ris kena dit bet kena tay ris der ris Kerteng kani ka try jong ka Bible. ha kena dit tu nga kali kena ka sa school kung gini di kena de sa school ki bohang tu dan tu kawan ha sa yo Okay. kena kede authentic Authentic. la Alright. ya ba makathamai ko o sen sunduk kena kede kala bam keding kan baik siapa kading kam laban bam that is the Okay, you speak in English. I'll pause it for the This people. is the Holy Bible. Need that symbol. I found it on the doorstep next to my office, Roma International. Suddenly, I saw it. I picked it up. Then I glance. I look about it and see all the contents. Not even a single biblical word being spoiled from here. See the cover gone. All the cover, even the zip gone. All thing gone. But the contents, the biblical contents, not even single word missing. The world may go, but my word shall never go. Amen. Forever and ever. Amen. So tell me, what is your message to the people who Message to people- don't believe in the Word of God? No, we should believe the word of God because this is only the word of God. The world may go, heaven may go, but the word of God will endure forever because it is the word spoken by God through the Holy Spirit. Amen. God bless you, evangelist.